دیسان لبابت هنر کردی دمینن سرانبش روجاوای کردستان ویندار عادل حزنی نوترین ویدیو کلیپ اخوال یوتیوب ناوی گلی زاره بلاف کرد. گلی گلی گلیازه دلم جدل دتخوازه گلی گلی گلیازه دلم جدل دتخوازه اویناته پیوستران جاری سلام فاتو هاتی پیشکش کرد و کو آواز هردستان ویندار بخو انجام دایا. هر وها کاری دلینریا کلیپ جاری شیر و شهاب هاتی انجام دان. ویندار دبکور هنرمند گالری کوچکری عادل حزنی و ستران ویل یوتیوب با آوی کی زیاده تن شوپاندن. من جنا ولا جقا مشلو قادلا ولا من جنا ولا جقا مشلو قادلا أفينات الصوتم لبوتك بيبلا أفينات الصوتم ليش بوتك بيبلا گلی گلیازه دلم جدل تتخوازه داكو لسر كارينوية فيندار عادل حزني باخفن وداكو بابتا كادن جي دقل شيرو بابكن او جي سر كاري سرانبيجو هنرمندين روجافاي كردستاني كون هاج دربي ولات خزمتا هنرا كردي دكن سرانبيج فيندار دي بريا سكايبي از بيجم ويج نمسا دقل مبا جه وینا پایتخت دەستپێکێ پیرۆزە تەسرانەکەن و بەڵاو کریەش بۆ مەبێژە کی دەچێکردناوی بەرهەمی گەلتە ئالیکار بوو ژە ئالێ وێنەگرتنا کلیپێ لە چ وڵاتێکیژی وێنەگرتناوێ کلیپی هاتکردن گەلۆ دیسان لە ڤێناتە دیمەنێن وێگرتنە جاوا سلااو و ڕێز و سپاسیش بۆ هەموو کارمەندێ کوردستان 24 عبدالسلام فاتو نفساندی جبوتنی عبدالسلام فاتو مامۆستای قدربن و آوازێ منن و کارێ دەرهێنان و تەسویر و ئینتاج شێر و شەهابە و بەلافکردنا مۆزیکێ و ستۆدیۆ میلاد ئۆمەری مەوەکە تیمێکی تێت کار کرد ساعتها خوش کەسێک ئالیکاری مڕکردن و باژار دیل ئەڵمانیا مە کلیپ چێگریە در حدود هولندا بود. او سترانك جه البوم عامني نوية. بله. هلبت هر سترانك يانجي هر برهمك وهنري پیامك الخودگرا پیامتا جوه سترانك چیه؟ پیامم جوه سترانك ندوري كولتور و كالابوري خوبن. تم نزيكي فلوكلوري كردي بن. او رحي فلوكلوري كردي هم شتراني نوجي تشيكن ام بصماك فلوكلوري كردي تيكيني يعني بهنا فلوكلور كالابوري مجيبي باشا مادم هر تبحثا فلكلورا كردي كر اوكو هنرمندك كرد كوش درفي ولات تجي قالو او درفتشنا كوبيتر قالو آلي كارنج بوي بيشوا برنا هنرا كردي یانجی با آوای کی دن چه جداهی هیا نابرا انجام دانا کاری هنری لولات و جدربی ولات و طیبت لأوروبا کوتول وردشی. راستی جداون هی ور پر زحمت هم زحمتیت کشینن لولات جوات هبون هم به روشنبیلا رود نشتن هم به نیوزکاری قدر بلند رود نشتن اجزاروتیا خودتم باقی خورابون کالکیم تی بیرامه که رود نشتن قالا چید کرن چه داد جواتي مينا نمر هادي اجمو خليل ساسوني هادي بهلوي ازين زاروكي دم الفاق ودار كير جواتي وارد نشتم استوديوهات نزيكي مبون عازفين دنگ بيجي زيراك الفر حتى دور درم المانيا جيم كليب بيتك واقع ساعات دوري استوديو تك ساعات دوري جوي عالي بتشك زحمتي هي للولاطي ما خوش يعني حتى نزيك والبردست باشا هر لسر بابتا زندي كرنا سترانين كالتوري جاليه هنرمندين جينج وكيتا حياة شقاسي وكاريهن خزمتا فلكلورا
کوردی و کلتورا کوردی بکن هم خوا چاوە تەقیم بکن خودێ ئەم خۆچاوە تەقیم بکن ئەم نابن وەک ژما مەستڵ و ژمە گەردر لێ حەیاژ مەبێ ئەم دووری فلۆکلۆر و کەلاپورێ خۆ ناکردن ji ber dengbêj çiqad nêzîkî folklor be hevqa emirî wî dirêj dibûye piseke. gelek başa gelek hêviyên mezin hene tu wekû kurê hunermendekî qedirgiran li Rojavayê Kurdistanê Adil Hizní ku hemû xelkê Rojavayê Kurdistanê wî nas dikin gelek kes li hêviya te ne da ku li ser şopa bavê xwe biçî ji bo yî geşepêdana hunera Kurdiyê li Rojavayê Kurdistanê lê bila em ji babetên hunerî dûr kevin tu demê xwe çawa derbas dike li Nemsa li Viyêna ew cihê ku tu lê gelo ji alê xwe parastin ji vayrosê korona çi rêkaran digire ber taybet wekû hunermend ku bi berdewamî hatûçû heye wek tu dibêje ji Almanya diçî Nemsa ji Nemsa çi cihekî dî ji bo encamdana karê xwe hunerî tu çawa xwe diparêzî ji bîneran re behs bike Xwedêz çawa xwe diparêzim Almalê me ez jî wek vê xelkê xwe maskin karantîne kiribû mueqqimin ez jî mamid malê de lê ev meheke rewşa Nemsayê pir baş bû yenî mask ew hatine raştin hepkî sis bûyne wek berê lê beriya destpêka wê pir zehmet bû em mehkê ji mal derneketin anha ez dibêjim hatî ji bî kirin heta daweta û şahiya destpêkiriyê lê 105 kes 200 kes her cihekî û jimarek باشە داوی کارێ te piştî ku te ev stran belav kir te nelbere meselen elbomekê encam bidî Elboma me hazir e û ji heft heşt stranayê piraniyê wa ji gotinê mamoste Ebselam Faton û gotinê hêz li hetê stran ji wa heye anan hat dwa ez bela bikim bi navê penaber penaberim hêz li hetê li Kurdistanê rûdine ji Rojavayê gelek û belê ji gotinê bavê me hene çend helbestdanî bûn mixabin neleheqî awaz bike û çû rehmetê ew hîn kesî nestirayî û kesî nedîtî li doj wa jî hene belê lê ew modêla elbomê û CD û kiş bi hev re ez dibêjim nemayî ji ber sosyal medya û ji ber wê beryara xwe me dayî her me ez yekê paya kim gelek başe vîndar Adil Hizní ji Viyêna tu digel min bûyî gelek spas ji bo te gelek silav ji bo we û spasî ji bo we